Embaixador foun Malázia Timor-Leste, Fairuz Adli bin Mohd Rozali, apresentava Primeiru-Ministru Rala Xanana Gusmão e enkontru introdutóriu ida molok hahú oficialmente na misaun diplomática e Timor-Leste. Foi no encontro Embaixador Fairuz Hateten, Embaixada Malázia DILI, pronto a serviço mútuo com o gabinete Primeiro-Ministru, Ministério no instituição relevante Sira em relação bilateral entre nação rua. Welcome to Timor-Leste. Wow. Very strong. Encontro da Huluk nesse dá discute projeto específico Ruma, também no objetivo principal macalo introdução oficial. Diplomata nemos foi então DILI na completa semana rua, desde hahú no serviço Timor-Leste. Please to meet the Prime Minister today to introduce myself as introduction meeting with the Prime Minister, and basically we are ready as a Malaysian Embassy here in Dili. We are ready to work closely with the Prime Minister's office, with everyone, all the ministries, and to enhance our working relations. And we are looking forward to further cooperation in terms of bilateral cooperation with Timor-Leste. So far, we didn't make any specific projects, but basically because this is an introductory meeting just to introduce myself. And since I'm here in Dili, I think it's exactly 2 weeks since I arrived. A very beautiful country. I'm still learning of the understanding the situation in Timor-Leste and how it is done in Timor-Leste. Embaixador Fairuz Adli bin Mohd Rozali substitui Embaixador Uluk nebe remata ona nia mandato. Malázia e Timor-Leste a relação bilateral nebe cleu rona fundamenta e amizade entre povo rua no cooperação e a área oioen.